Nabi Ismail lun harta neng yang talo ba ayahanda ba masanya ne kemeng ikat dan yang legat ne pariksa. Wahai ayah, pakri macam firman Tuhan ba ayahanda bahwa Tuhan seru alam ne yu kurban lun ba ayahanda. Nabi Ibrahim jawab rijang, meno macam hai ananda ulun dengar dalam lumpur, meno bagawa suara. Hai Ibrahim bedari jang sia kurban oleh gata bantu kejen ura bengah dua retuh lun sia unta le malam turut-turut sabelon jo laju unta malam kepen temadu dau lom lelumpo mi sia yang ka kejutan ulun tenyau hana bago hirin raya bantu kejut lun duk laju lun dengar suyuh nyantema. Hai Ibrahim suruh Tuhan neyo kurban anak gata Ismail ta sia kurban suruh Tuhan poyang esa nyan kesabab hai anak draw nyang tru kena lun bagata Ismail dengar haba menan sujud yu nyan laju sigra. Ismail sujud ubah Tuhan nenging yu nyan le ayahanda banekalan menan macam tanyang rijang ne paresa pakan anu gata sujud puam kesun sujud gata. Wahai anu Ismail cud hanta ikut oleh gata perintah po Tuhan ma'bud hanta turun hai ananda menantanyang alaihi salam kasyak waham dalam dada kadang cit puana pintaan ubak Tuhan menan sangka Ismail bedah ni bak sujud neberi jawab ba ayahanda sujud syukur wahai ayah junjung tita azza wa jalla firman Tuhan ulun junjung yang jin ulun sujud sigra liani baknyan hai tungku draw nebuh dalo laju sigra ikat laju gaki jaro ulah bago caruh unta tamsi urang caruh limo menancitnya tak rupa lian ikat gaki jaro atih bumo pe sigra pe laju longrat unun menan gekun lam calitra nesuat sikin ni bak keing Ismail ngiang ba ayahanda ba masanyan Ismail ngiang kerelengan iku mata uba ayah nekun legan piyo siat hai ayahanda piyo dile mengsi kejap napu wasin lun ba bunda supaya lun sigra mati biasa boleh teringat na jaro gaki ikat bekang serta lom nutup muka ulun nutup rijang bedeh pandang hai ayahanda menyelemah ayah pandang teka sayang ke ananda takut tinggal suruh Tuhan sabab sayang akan hamba muka ulun nepehadap pihak kiblat hai ayahanda sebut bela nama Allah mangat mudah nyawang keluar
Ubak bunda ulun pesan sampaikan dum segala ijabah yang mendarah puwa ayah jok ke bunda ubak bunda lam ne pegah bekna susah dalam dada ne beri ingat wahai ayah bekna gundah bunda hamba karena sabab si kalian ubak Tuhan cit megisah bandum makhluk akan hilang si kalian cit binasa yang menyawang bandum mati bandum sare tinggai donya yang nak kekai mengzat Tuhan lain bandum cit binasa nepe ingat wahai ayah beri susah hati bunda insya-Allah di akhirat cit mesapan lun ngan bunda kedeh tema ulun junjung ulun comba gaki bunda sangkira lun tepu awai firman Tuhan poyang esa cit bunokan masa lun tren ulun junjung gaki bunda began ayah beri nasihat Bek susah tan hati bunda Bek ingat le ke lun sidro Lun ka sampo ajai teka Di akhirat cit metemeng Menanekun ubak bunda Yang donyanya segera hilang Akhirat yang kekai baka Ibrahim dengan dumpa nesan Terasa karam langit dunia Yonya nemo Nabi Allah Penuh limpah ro'ia mata Dalam hati rasa bicah Han pua pegah hancur rasa Rentle sikin ni batangan Lalayohnya nasi kutika Necok laju temari jang Mat batangan misia yang ka Bak masanya malaikat Asolangan tujuh tangga Ubak Tuhan peek semah Ya Allah genasih gata Drona nyan sidra yang ketahui Kepuan negeri hati binasa Tatkalanya firman Rabbi Hai Jibrail jatren gata Ubak hambaku Ibrahim Sampo sikin ubak mata Mangat tumpoi bekle tajam Sampo dengan sayap gata Jibrail tren ba Ibrahim Sampo sikin laju sigra Dengan lun pegah Nabi Ibrahim Leher sikin necok sigra Bak masanya Nabi Allah Netuk pantai laju muka Alia netuk muka Ismail Kana siale laju sigra Ni bataku ane sia laju Mengsigetu hana luka Si on bule hana luroh Dumnan sungguh nekerija Khen Ismail tema pantah Wahai ayah dengar hamba Negom muka ulun jino Ni bak bumo hai ayahanda Supaya bedene pandang Ulun tuan ni bak muka Nyan kesabab lemah badan Dehne pandang muka hamba Bek hai ayah lene sayang Suruh Tuhan kerja Nepu buat ban suruh Allah Bek jen ayah daruhaka Negom muka lun bak bumo Nesia jina kuduk hamba Menanekun le Ismail Drone yusia ba ayah dah
mati menan dalam sujud nyan mekesud yang mulia lem Ismail peeksemah ubah Allah zat yang esa ya Tuhanku podi kamo puasalahnya hamba gata puasalahan lun ya Rabbi trip tan beri mate hamba Ibrahim dengar dung habanyan han muban banero ia mata ro misia hujan di mana kun ba anak wahai anakku Ismail hantro hati bijah mata lun gom gata ni bak bumo hati lunyo tan binasa temamarin lam Ibrahim ubak sikin kun sigra wahai sikin petajam dro anak lunyo pajuh lanja pu buat suruh Rabbul Azim hai sikin baik kamu dawa lian kenyan wahai sahabat nesia legat nyan anak dah ni bak kuan nesia legat habe kuat negeri jah nesia laju dengan sungguh hanji pajo si on rumah si on bule hana luruh baju tubuh hana luka Nabiullah kalen menan sikin yuhnya negelawa ubak batai sikin neram ban kenang bekah dua tebiat le ia dum di sinan lambat nyandum terpanca dan kalanya Nabi Allah ubah Allah mohon pinta ya ilahi wa ya Rabbi sikin neberi mesuara dengan hendak Rabbul Azim Yonyan sikin ji berkata tematanya oleh Ibrahim ubak sikin pariksa wahai sikin cuba pegah pakan dikah kamu dawa han kapajuh anak lunyo pegah jino pua karena nyan kesabab yang jet kuram pegah pakan kamu dawa jawab sikin laju pantah ya Nabi Allah dengar hamba ni bak Tuhan hana suruh neyu pajuh anak gata si un bule alun peluruh lun jipajo le nuraka hana hendak ni bak Tuhan menan macam lun kerija masa gata dile jitut oleh Namrud dile masa firman Tuhan ubah apui Pesijuk dra wahai nara wahai apui pesijuk dra Ibrahimnya pesijatra menandile firman Tuhan nyopi menan ubah hamba mengsi getu luka badan lon gesimpan lam nuraka